Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu andaninga ni bushurani khair malani kaundo mlio harumaze sana za dunia na utasamaha ikawa eni wakati ngamriona orenja harumaze nyidozi ino kana ngamjua ukana inu bwana ikawa ngaruanoni yo ikawa heni mrungwanzo yafanya taratibu bahe ya jihifadhi haruma ila namna ya wane bwana ukana ngarjoke madwingo wenchi ukana ya dunia rudoni hapa sainu uha ushash ukana mrashid ya kebahanu wanru kubaliana kaunu nyanya sha unyanya upo hari hapo ndujo utalifia na fikira abonge sifa ya taratibu ni viremba bititibanu harumaye director yenu ya ukaya ni hakikishe bandu ya ndongo ya ukaya leoru no video ya zahatu kuhusu mstehaku harumale bangwelinu ya ukaya hede hata one sokanga mikomori alafu tkanzani virembabi noni njie mbabi usuye suala hasani inu ka suala hasani nungio nziro ndondo ukaya hata ndudasi ngwaitao mareha ku hata pakada bahansu shida nelewa wenge watukufu tinaula cha wakati ukaya vanule ordunga narumwe bwana yenu kamona ukaya siwasaya rede daraja ya ukaya mrungu jihufio ya ukaheni mruju anza pare mrado fanya tasio yehiri sielewokana le kaululinsi lamba yokana ngamina ndwararu kawani para bengwa sanane za masihu wanru ikaondo rwana wembana ngamjojorenga telefoni eka hasani hani para hawe mwana medrisani para ngamjojorenga ya ukaya yeroho ya hangu aminu kaya wanru wao ngamjojoanika confiance rika banu rikawane bwana yenu yende hata imanama hasani hazitekeleza banu kahero abie hasikomori zaza hatu ikaonde akaurongo sikwalelo unu hanipara anamdioka ibanu kutsonda komori sambanga mina ndongoza hangu ya ukaya mwanzo nafanya mashughuli abonsira ujwa handa komori alafu tikahamba banu leo borulaharu mambwana mrugujo jo ubanda ya mbe mwanyanya haumzaza ya umana mshamru ndongo za mru shanja kafikiru kale wamjo jana be mrongo sekre mraji haru marezo sosio ya heado ambaye tipare mru yamba ngodo ya finjao yabo zo kazi sina maana ayo mru ya parwa ni mru wa bwana mru ya mwambe ndongo hauya juse telefoni leo si wanada mwirulo banu rifanyo hazi wakati sujo fanya hazi bo mtana mraja lala hende hazi ya masihu leo mrungu parwa hauhani para masihu njarenga dirende hanko ndaru yokabo wona tsurenge telefoni balanga ni mbadaliyo hatomiso tirenge bia tisikomori ala kulli hali na register wadakar baraka babanu leo kale oga sibanu leo mwana hakubali mzaje au mwana mamro kubali mwana mshamru yabange lazima mro ajokaba la shila sheo abumru shizingara shamra tijebanu watuno kamra tundu banu nzamba onga mjuro Marseille njaro harumwensi njendo ambaba nutipashiyanga mikomori tihada wandu narke radhi ikamrungeno siu yaremeo siu obanu umbralonuo shambra tibalo siu hajabano amanda banu hajado remea wandu no kahamba banu ngabo makri ngabo wandu hada wandu tilena mnai na register hi armele bangwelini ikari kubalano wana bwana yabumruna ile okana heni mrungeno uo ni wahahe ya wanombana wanombana inuriwano niyo haina rongozo tipi ya manadamu ya ndoni zohunu ya lazima ngutaho faida manuleo imanama hasanu gosiato eri ikale hasikomora rengwandro banu hene mndu yatsolibwa abafanyo hazi kabana mrudungo libwa banu mndu yatsufanya hazi leo ngasi banu ngabantu afanyo hazi za mapubeli ngabantu afanyo hazi za la plonge ngabantu afanyo hazi la posto haina mndu yatsojolibwa balafanyo hazi lekale hasa negosiato eri hajaban leo hajahonru bie ndare ngwandro bahari ngebanungwa no bwana hajoli bwanda wasi wenji zabari watsure ngoja Hassan oka Hassan ngebanungwa niyo muhaidaula risijerdo jabanu rezalilishiana bensi haki msuku binadamu hata leo ngasamwensi inu garwanwe bwana inu vaneni sanro wano bwana wakamzima harumo wandu wa wano bwana honru faida yaboyo kahama wandu pia wa honru
shatike hamba banu kaleo mzima hahundu njahunda ike hamba bala minde na lazimu zoka zirendwa banu bwana inungari wano banu wakomoringwa ro nao hemi sarinjao banu zenye shahirinda zinu de video rifanyao yabwe tsike hamba banga sibanu ngarwano bwana inu gelazimo kanja fanywa rongo yabo gizo kodo sindena na hiyo eni mrugene bahati hai ebanu hasanarende rika mwensi inu mwono waka mnamwana ya karuma balko hunu ya kanza jivurize waka Afrika banu hende hasove mwana uo hata shizungu ema nama Afrika weka jushirongowa wakati nduwa uo makroha mpara hende hahunu nationalite hajulo wakatula uo baribanu ustari na ukale omru ajulwa zinrongo za bahati mnyezi Mungu antisha wandu banu kaleo hasana sihiza barindi ikendare ngwandu ikafanya conference inu hana tafsiriri nupa kambra kena diplomu irangunge mbra pare wandu leo hasani ngeni akila hengu wanu mbana ijo mkinisha leo ya pare majournaliste ndambe banu sijabanu handongo fulani ngamina woni fulani wa akili hangu nganzifanya rongo fulani simparani banu ndwazi juu abo katina droit leo hasani habango ndo university ya fanya conference ya hasana mambo ya nukango ndo yasome so university ikele nga mambo katine maarifa yo kasome se dozemwane kama una magari jilatizo wakati wa bure heni mrajao ne hena iban ubure inumbana heni mrugendo woni wa hahe heni mrugendo banu ya jua faliki ebanu izo mlindao ndo karwa ne bwana inu batike mrujonda faida izo ndizo ndo alindao yo kama rihukumlwa kama si machululu riziparonda faida ani ni wande mwana inu shao wala ni wawani yao watino ne hinru shange lazima juko na hinru akena dea izo zanda hubisu bahato waruma au alharuma gouvernement ijumkini shanga bo unda lisasi ba nsike stokana pakamra kena madiplomu gemru ajulwa nsike stoka pakamra kena diplomu mrakena rongo yoka maisha yankado tsa diplomu gasarumwensi inu emanaramba okara haini mruguta wa hajarumwensi inu yeusowona yone hahinru isheirewe shone hahinru alolwa yatsone mrumolona wana yone hahinru yone marata waraja mwensi inu abo nsinu chombo kanabo mri alolwa tsone mrumabo ba na tsofande no wana wa lebo mri azalwerewe yasikena mana ha sindena ndaiyo gamona ka internetinu wenji wa hunro faida mu internetinu no tsondo na diploma watsongoja wafanya mnarongo wa sese wandu wajulihaniha yabo stari unsimpa kamra kena madiplomu ustari unsimpa kamra kena jau zinu bahati za nadamu ikawa rijar mezerezo zinu koya paro tamani uka gujo kabana dorongo shazin rongo za majailiwa ngugujo jarongwe banu ya hunde daraja fulani yode mane kao ngamsikitiho yoka ngamhisi ukana kwelile kaulu yoka emana mkomori yekanzaone mwanyanya juu hakikaza ngozo sinda garizo nao rendao daraja tamrare memwe nyamriazalo ena husuda ala kulli hali yabo jao na istihilane rikubaliano kangaru wanomba na haini mrugene bahate ya hahe mrongo wa maisha timsomo msomo wohumbisiza ye maisha yokainisa ulona msomo yabo yankili yo havance ukana uwe ni mle shabanu mrujoka na maisha mrwatu kuha he yankili shabanu emanaralewa banu relewa kana mriatsu soma shifaransa yabo ekaja soma sinene mnayi ole mengulo banu gabonsi wabale dunia no kwa jishfaransa shininge yabo ngamjode maure manjoneri wenji walo shini kwa jishfaransa kwa jasoma zabarira nzuri jone owaze watu walo bala waadana mila warumawe miji ya hatu warumawe malaho ya hatu hataranguha ula msomo simpaka ikewa kena diplomu ya shifaransa ya dwamba wasomo hawa dwamba na mtende banu maisha nde yankili ekale hasani hashindi hata tsawe kili ya hata wasuli komori hende harengwandro hafanya conference hawe data ngejao yonde ankila yonde bahata ya yabo rifanya rijero domdema
rudamba banensinu yanga miyaba hasani keja lazimu gelazimu mru wadea yabo siisi yabonga bo diktaturi Komori yabo sindi rilone diktaturi okama nitselewe kema na diktaturi unumba yofia unumba yonrufia inu fasiri yokana nsanze mwanadamu oya heju nsanze mwanadamu oya jitamke nsanze mwanadamu inu namna yorenganu mateka yode mana yode mimi heli nele wao ka diktaturi nde namna hiyo rika banu gabana shahatu wasinzaze bia za hawa Komori gabishi hao karame dikibala manam jokana ikakweli ende ala ende abele kaulilo wenda asisale zaha yokawaja bia 24 halafuzi shinda niwa ngabo wazirega minja zijua ekale weye hazamba yabwede anikiwazo eka hazamba yabungu zijua banu zalaya mimi nsina hajanizo dongo zabie yokandwa ni kwa bewe de Komori kwa agenda jauna jau yo mimi nsina hajanizo minga meha mafikra ni wanwe nizo ba sha hanzani nirende ndono anruelewe mimi njapashia lake kanga mwandu wajoja dwere ngaza ndongo za hangu yoka siwamba chauna jau hatomwiso si hada wanrunga mikomori ngami Marseille banu kamona unu Marseille ngami Marseille unu Marseille unsi Komori shele ngena keradi wadoka na baraka rirensi oplanasheo rirensi hodojiwa no kabanu minde na lazima sila mji fulani babanu haina mru hatsolarima mji haina mru gene tarehi ya mjijua ya usuja haina mru gene tarehi ya wanru wasoma wakabo mjijua hao shabanu mruji rumi ya wae shambukadwa rumi ya mji mbukadwa rumi ya wanru wazamru mbukadwa rumi ya ndongo zinjizo kazi ke sababu yokawede jotongeza nkena sauti ndongowe arkerati risteilani baba karja jabanu jerdo fanya bangano shabanu riele okana hini mraje banu ya jarongowe yaweka leonga bumruru wanomba na yanipara na tsurenga yabunsina nafasi jelu katimambiani yokansina uparorenga apeli ya mruru wanomba na ukatatsielewa yokangumungu tsopara mru hamamba ndongo mraba alaza ndongwede hula yabonga mjorenge apeli hawandu ikaunga minu aminifu hao wakati mbaka mjorenge apeli ekedirisimu sani para au hasa negosatora ni para ngwajine ni para ngamjofikiri yaboto nsone sokana sina ujusa telefoni ya momo au telaki au kemsino chasi prefere wandu wararu yokashele kamrwa ni para njarenga ya ile okana bala samba wandu wararu kaya wawe ni para bengwa sanenza masihu ngamjojo urenga wenge yode mane kao sifa tartiba mso para banulla kujanlaha gawe Komori aribanu mlize biye ngami hunu ikanga bandu wavani wao ya ukawali mali hawani kwa biye hawasi Komori ngami hunu ibenge njajo juanda banga mrego telefoni banga mwenewe sajiri ya ukamruhani para kisiri ya jonongo simabaka sina ujonda Komori banga mina ndogo za hangu mimi halafuza ndogo zendeza la wezende habari za Komori yokatsizamba mruka ngabina ndogo fulani ta fulani njuko nazifanye halafu tsibanda asa de Komori ala kulli hali yabukaba tuzoma nabo yabo kabati udhomana yabo wenge mimi amjozidutaze kufuli ejoni parents na urenga ikamnugu juko jadwamba minjarenga telefoni mnugu haya nde mnugu jodea kasipatau insiba no habangano wala mi honja mwezerezo zinu njaparo jabana shida na ramru wala hoja mwezerezo zinu njaparo bala bangano min sina heni ya barongo wala sina ba problem ba hasano go satorende Komori sano go satori mwanadamu harende kangabo waloba nuwa tretondu malaba ikangabo waloba nuwa tretondu ajinga maana yamu eni mrugu jangaje ne akili ya hahe sha wanadamu waloba nu abimi sawe makauli ya wanadamu ambo banu mruna la huwe mruna deye mruna la pisa banu hata maana yamu zerongo zinu mrugu jangaje wae imukaba simru jangaje ndena mru ikamrungwelewo kaya mrugu jwa deranu behanywa helingana nezemvuza hemi hono maana yamru shaka mransi bansi haki za ngumzifanyo banu
kamdatsi basi ndiko zirunga mfanyo ndiko sakiwa utoto yokarijar mabanga bangu hamada linu yabo hini mrujo bana jarongowe yabo engu hijisabu kange na akili gujani kandwa akili shekale ungarelewa kamnugu jomele bangu linu jarongo do safi na ujione sa no jisisa ya maarifa na ujione sana fikira za kitoto yabo kirimrazie mraji deklaro kanga mjoba nini wane bana ndo wanela handuze sheka mnugu joba no wani ekomori yabo mnugu wakili ndongo zinji za mdalazimu ya jena msomo. Salamu mwanama mtukufu zuki wangu Haji Mdohoma Ahmed Mdohoma. Izonde za lazimu ninsi banu hana kufuru wangu aloba na dungo fanya na komentari urongwa shimbuwani weja usonsi pia rilo banu risidoa na noungu baba ngabo wandu wazalwa zirewe ngabo wandu wazalwa na zidepe ngabo wandu wazalwa na upushe mbuwa yezo mrungwano neza mungu ivano za jirinri sina ushida nji hauwe kama nadamu ngonzo ni kemudu sina ushida nji hauwe nkemudu kama nadamu ngonzo nji hauwe nkemnene sina ushinda haini namna nliyo nyezi mungu de aniumba mrina ndeye mrina ndeye ikambwa mrina bezo ajuka uona haini mrigene malezi ya hahe ya jitekeleza uharimale bangwe linu sua de mirongozi mrayamba uharima internetinu sua de hankili ya mru inika wa mru mranche banu ya nzihe makaulu ya de mru iso mrugu changashe waeche wazimano kanga zilinga nawe de malezi ya mru sikarno shida rijabanu kakarjalelwa sawa nimrugene malezi yahe ini mrugene namna lelo ni babahe na mzazahe ini mrugene zitartibu zahahe ni malezi mayayo mrujo ulola kanawana malezi mayayo mrujo jihada kange dhamana wenge kanga bandu aloban waono na politiki na kufuruna dola uso na ulahwa wanru na komentari za ulaba yoma na hao malezi wowo wanikiwayo no mohao yabanda le mwamenda wao sino uchaba ndo fanya komentari na bari mrana bakamija wechao zongo tuni mrede kwa mwanadamu kao kanahu laho kala humzaza hayo mbaba hayo manamba ni mrede na mnyamo internet nga mwanao le dola uso lo yabo umsula no sengu ulo yabo istahiki mimi kama mwanadamu mwandu amana namna hiyo kicha istahiki yabo ni juko jangwanzo ajadeye hatartibu za tarahafu izo yode namna ya leleshe hao sio shala nimsi yabo mrinele wenro izo tika hamba haiza komentari za usova adabu na umavu malezi zifanyishi hao banu na wandu ikao wabala kufuru zo kama za kufuru zila kwa shangazo wanu ojo shida shangazi mrumbano ngo indeze telefoni za hanyu heni mrugu tsombezo ansao heni mru ambase kufuanza shasi seheli ralelwa kariso karjeba nurudo da wanru no lapiza wanru no njaza zungoni zo silezari husu silezari balo jabanu heni mrungene namna jukanza nje ya dehe heni mrungu johensi za tarehe ya hebanu minsino poro jabanu ndamba tsiwana mbana heni nafanya nyuwa komori mmono heni tarehe ya hangu na ihansi banu nyuwa komori mwiwono juka hivi wade ngujojo jukwanza lapiza ngujojo lapiza sha umusanifu wahe direct enu dai dokana minja kano fanya direct ngabwandu ani para utsirongowe utsambe chau bahu utsijibu minja jabanu nde mru ndungene nafasi ya hahe ya uhabanu hata kado 20 na mfukare ya jabanu ajilasize cassette kamru wanzu minsivanu njembe manana wanzu shatikanga ni mkonfirme nukana mimi ngami Marseille njapashia njerwa pia njahada wanru kamnunge na problemu dena mru haumruge na problemu dene serikali mrina wapare haumru akebanu ya heye ya wala huwe uko wala huwa ukwatiwa shashi mra wasafi heki asiyajoshinda uongo yabungu waonao wankeseo waonao wade yao gizo yabo mbona zifamiza hao ngoo yabo ukangwa nzo wajibu kangwa nzo wafanya reaction ngwa jojo kufanya shami hindi mimi ni mwana mkomori hamandani ni mwana mkomori ni wanaomba na nini heki asina shinda maarifa yangu nsina teya nsina ya feri yando ya hangu mimi
ngasi hamwe tsinu ngamona wandu wenji nganyarumwe internet ngamono mastari wenji lakwa tina diploma shamrungu jarumwe internet afanya mnano ngoire ya afanya bezivala hajulhani harende hastari hata nisonda mapesa izonga nyibanu ngamzionao bwa komori ngekele umana masano gosatori henda mangufanya conference alor asano gosatori kajamba ngondo university asomesa turaze mwane kele zinju sonrumo seno gosatori asikomori aparma journalist hajangu ambiwe mesha haungu ambiwe projet sa yabo zazi hasana ya sendo university ebene kale hasana gosatori anjo msirni balangonde hotubu ebene kasana gosatori henda kansiba hano apara wanru ngufanya conference eja ejumzieri zabarindi heni mwanadamu ngene yankile ya hahe ngene marfe hahe yabon suono kala leo hasana gosatori mangufanyo conference warwake bano adode bano omde yao warengo hasani wemde yabanu wandu walona problem da unaye rizijua zambana wamde hasana mno mdu siru yomana hao wabongo acho mtsinza yomana hao dobejuko banu narelewendo banu amwetsinu heli nelewa insinu haini mrujotu babanu karsi kwa morukangu jori mazikabaya unweso lisoya hunu ikambe ndata ngonzo atubuwe nure masindanu mrabe hola pitala re masindanu shaunu kabasi mrudungore mazikabaya mrulo made hunu siwone sirikali ho mrenga habe kwa jiba langwa Edward Tuluzu mreda kai ho adwa kalimewa wale masindanu kazi mkinishia wakati mrwa kalime hamba bab tolonzi yani kamru kaja tolonzi yani wa mgarde msujuwe za dunga yapo shabanu hunu hakika ndugu santoke internetinu iriramene haruma uziro kasina niyambi na upeu na vana na uvezara kare habanu mruna do tunda na rudo tunda avayo jabanu mrafali kimanyanya mruna tunde hakenu hakikifu hajimbe swali hikweli rogo fulani ta fulani shale ukale utirambio si habanu hajimbe nga ukomori hajimbe hajana bo kabinjada komori ngam mjoji sante mruhindro wakati huu nami sijaban simani han malete ngolin karkara dira kama dhamana karkara di maransi bangano babanu kabatsiri jouzi hundabanu yauka owarishili yao na oruwani yao watujodo kabanga sinema wandura bangaruani yao si narabezi sokiri narabezi badili narabezi lazimu zikabatiju eben sihindri nongo sodo jaranjia na rongo banu hajimbe swali huni para huna mbokangondo hule sohole alafu sijasi do para tu parsa kutsurenga amhoba no hajimbe swali huna mbokangondo wa hule sol yaba mjokana hajimbe ngujokana konfiansi yani para sana gujotawa yokezona hadisi mina sijar male tengwelinu sijasi zamba karkara atmangasima dhamana gasi wanruwa ulela gasi wanruwa urongowa gasi wanruwa kale wani mwanadamu ujamba ngujobana jarongo wa mwanadamu ujono kange na mbavi gujwe isange harumwe uloke katsina hata haulo hambani hana yarenge maarifa shekabande namna yinu do karike banu haduro dereposi yabo karsina rjo hunra sindo ha Mungu sinda wala ruwani yao sindo warishili yao yabo ngari nikao wala warishili yao mvu bike banu omwiso mbrajazi ngare direct banu yare mwana pese ndwarda jila umuwaye karkaradi babazakiri zizinu zokazi do sungua inde damu nezeneri henu sikurtu do jarma direct ban rebala zitsangu raelewo kabano heni mrujo banu yabongu jihensu kana ngamina mbabi au ngamina nazijua ngamna hambe o watuzijua wazijue shatido kanirije banu mbraja jebdo kazana ndrabo banu wala pizana no tabia imana mahasani gosatori nge komori weimana adamu weimana mkomori ngena haki ikahare ngwanro heni mru yotsoli wa harmwe haziye fanyao hasaninge banu ngwaniye muhedauli hasaninge banu haka kontro yende hali ikande namna hiyo mrina zi atiparo huwa bari zalo rikana na mwezi na nsihu ransuli mezi 6 ransuli mwaha ransuli hataribalihi ngabwizo zabira ngabwizo ruzifanya wapa sainu heni mwanadamu ngena pase hasani hajawe ingumano bwana nguwanu ya serikali yabo mastajabwe ka hasani le uharengwa za barinri ngabo ambo hari kabatiso
sekeri ntowe kama na makiki wakabanu afikirika wakawishezo na kahamba sha nsujua bese otakutoeri kutuishia nsujua sha wana mangobano eni mndu kujojo bia kanizo na kahamba nsukola makalima burenzi me direct nsetela sahasara kanga mjua ukana zetsu za mwiso zinu avese de jo parsa wandu banu yesi mbuna rauni kamga benze nguna rauni ritsikari mwese direct zinu mono mayanyasi banu are mani tsangu hata heyabonsi ngami mhare hadisinu ngami mhara haisa director zinu nguna riauni banga mwanao tsiono directors kwa jana leji hata director habari za komori ya juitia mitisha ngati katsi swatsila mha tifikirwa la mrararulani gari markeradhi tsikama mrararulani magari za director zinu mrajeule za pole mienga monoka chao na rifenja yebano mahiyo yendi yo karcho jabanu rijazan ruma hiyo ba anienda hata manadamu wae zila problemu aloni zo zenje zihe mraju ndre role shio rola wambo mria yebonsi karkaradhi angabotso ya mbari tojozia mimi sila ujozia kama ntine tsangu alhamdulillah ngamwanwe bwana ngami makini kama aminuka hizo na mbao yabunga anibala mruga boju mruona warao mruona yoka warao ngwaronai alafu leo ntina shetsangu isho abalazima rudo hamba njaporo jama direct bana kaza kohoro amatsiro rulani gani kuna uparo to shahidi wamlo kana baraka wengena ratso pandezo makanga ndo wandu shatsikanzo muhimu none sukana haini mrugenda droya ya hahe yaoneseze fikira zahe yambezo nao yambena mnala mwandu akae yambe chao na hena mru yotsoliwa hazafanyao ikale mwana masanu gosatori hasikomoni ende harengwa hala hikiwa ye hajo kakala kiwaje mruloba nuwani yembwana afikiru kana ifoli hasani adungana nayo wakandu majana mayili sabaratsola hikiwa pasko wongo hunu ngwafajo hazizirwa jina ngwajuliwa omshahara hazi wafanyao leo hasani kahende weima na mkomori gujolibwa ujohunda wanduwa msaidie ujonda nduwa mwavance okange haruma movement ya siasa ngwaziro keneseo ebanu mjwanza leo rike banu rise komori bahirira rendwa ndera rendwa wandu zinrukabo mkaba numfanya director juzi ngabo yakaunjibu mkujo samihi hambo kana banu we hamedembengo banu ngotsowa na bwana hata le gobala bet salama kuja parolion leo tilion obaya ebanuje ebanga manzoda si izo manzao nda tsuswa jamaji alafu mdotse serikali na mzidi horenga hasani na namtsahe mundu ya kensi arengo pepo bar arenga bojoto yiho ya do pepe ya hasani ekahalemewa na barengo ventilator hanswa yabo ido pepe ya hasani yejijibilia na mzidi ya sheikh hasani na rengwandro hasani na tsene konferensi ya maudu sahamedia za shifaransa na za maore zijaze nje zihenizo zangare kumur dunia nusu zangarienda wawuti pia mje mkeba dziba wanduwa onezo juka hamba banga wena durwa konferensi nti pakamra kena deya nti pakamra kena doktora nti pakamra kena jaw hasani wima na mkomori ngena haki sabariru tuwandar la taneza kasati wengeyo de director na kahifanya njacha banu ni mjukamba jeshi komori ni wale bangano kansira ureje banu hadi sinu tena enuju kwanza jabaleji lokabale sauti kali yajeba na kamera rulani gari yo mana ha eju kwanza jambe ngufa duradere yo mana ha ninsibanu njenke nsibanu haduradere pose shesha kamuhimu njebanu inri dokambimi samanga mikomori bwa komori kami Marseille ikangabo bie ya haja wengena tsahwa mru yanikiwa bari tsita story tsingara valisi anjabu emrati paro zingara valisi kamuno masinde rumia diktaturi banu wadoka na baraka wenge kerinziye nsede haju tujambanga mdo mru shatikanza nibirilie na minja kakusuda mru mzima shatikanza na mbokana ekamrungu waniyo muhedaula harumele bangwelinu iyo namna ya mru ritidu hansukana kamru waniyo muhedaula pakamru adwe ni kwa mali pakamru ni kwa jau bekande hali yo mrina chozia rijitola ngasibanu ngarwanomba na inu eni mru nacho wanemba bajo shinda simonesa ni banukana
kamina confiance ya wandu aili yabo tuko wandra jina kawa ni para sina urenga kedirisi musa ni para bengwa sana za masihu kamjorenga telefoni kaka mina confiance ya hata kama na mano kosatora ni para bengwa sana za masihu kamjorenga telefoni yabo ketono sokana o science sina urenga kamjo fikiri ibanga mjojo urenga eba jao okaya aba hangela dimu mrado jimofie mrado yado twalia mrado dimu mrado hadisile naye imanendi si hadisi mine dirisi rongozi nji japoro mishazalawa ni uhadisi mine mwana mwana kosatora rongozi nji japoro shazalawa kamine confiance hao yabo sina durana bena mnayo yabo joka hanipara njarenga yabo ketsono sokanabo yabo mimi ngambandazo bajau kadha ikatsikanza pia nende komori mwana metrisi musakaba akausa komori nyumeni bano ndarumwa arumwe fet nsujwana be wediri angala batartibu ya burdungan no sima bedrisu kansina wakati ngambaki bana wasi komori refreshayana riganya rifanya rogozi nje za bwana tungarona marunda yabandu wakati jarudo benya sanje marazifanya nsidu wakati lazimurije kama bangano o anrajina odabana mjile hata mjile jafi na ritawe hadi sinu ikamrungwa niyo mwe daula na register ibari habanu register ikado zinji ikamrungwa so wani familia hawa ya wane bwana personally hayo mbali shikangara nzori wani mwe daula zinkudi zinu karja porokanizo wadoka na baraka na rirensi za tobiambi zinu zodoja bandra kaushiana Idrisi Musa wejau Hasan Ugosatori wejau Telaki wejau zoka sirendo anzusine namra kabanu ridwani diwa armele bangwelinu garanzori jirjite shongaruma tartibu za mafitsi za udujere fanyana durodere ponsibanu yenye nsinjema karna ujwari kebanuru wale riwahe nyumba hata garanzori tebeto watola wandui waje wisisebo nsitsi yaki wenge yonde direct kauti fanya muhimu nje banu nje nrongowe njaja banu nje ndemru njaja banu nje lapise mru bengo wakomorodo ambari kabeja kwezina hunyi njada mru mwishezo na hamba sibirilia ndongo zinji banu hauka regisekuriza sonru wana bwana yinu haina mru ya kedwa maana harumwe bwana yinu namna riwanao suka banu sudezi wata nyuona Idrisi Musa woyodezi wa makomentari abo hata kajaporo jibu mudezi wa makomentari abo hata kajaporo kendri ngar aminio kana haina mrutio mhono banu haina mrutio yeme makaulu ya hebanu uyatio hema lezi ya hahe ne marifa ya hahe karti banu jaru fanya bangano rikama rwarwarulani gari ribare sauti ya ukaya wandwado rilindare mwana vesecho abili sindao karombo Mungu rieshima minji rieshisi arizaya no wana nezefami rihundese faida za hensi ya hatu heni mrione faida hensi ya hatu hizo ndizo rilinda ubana karti banu bangano na jana jao winge Mwenyezi Mungu na rauni kama wabense Mwenyezi Mungu arnika utukufu harumwensi ya hatu Mwenyezi Mungu ya hifadhi mwe daula na ne serikali ya hahe na ne familia hahe eni mru ya balashari ya ukaya ya ruonere hifa hawi ruonere sangamani Mwenyezi Mungu tiwarejeze shoba kasina she imani utiwarejeze sho warejeze roho waeleuka kazirendwa basi hizo ndizo rutoka zabo watu fa Komori gari jona na wakati wa saya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salam